Hey y'all, come look at this. Lalu masih sekali. Ikon nak kejar jangan ipas nama. Ini isyak kental dan klaim masih berjaya tunjuk. That is my life. Ketang dari kecil ke I came from a very poor family. रुको जरा सबर करो Dia sukulen pelan, dia kejimpat kejong Dr. Mukul Sangma. Ipai-ipai jangan ke konsumsi ke por bapet Dr. Mukul Sangma. Nalai dia kawai ke senang dan penuh meeting. Dia omtong ini takti belapet Dr. Mukul Sangma. sedikit Temar balai, temar baru asyikata di omba, iik ke kongres sebenarnya isi Mukul. Kuat ingin lu ingin tak tilang dari kepor bola lapet Dr. Mukul. शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना Ki MLA juga sen kongres ki bag lombreu mambreu ki beladan ke kerdam ki babat atau position ke beper dah bag la slobet sobian ki ino ya ke sen kongres ये फंस गया सीएम Tui pita kawi. Pi bolsen saban keren tu ada perkat. Deban perkat si spasin. ngamar wei bag hari boy disik ngim kuslai bagi pet kini gidong yalam bi kami अच्छा ठीक है nasi ongi kini kawai ke sen kongres kadan udai dingba ubahe ba bag hau ne dingba idon kitna bag Islam. Begitu ki MLA Kongres ki belapet, jom Dr. Mukul Sangma, kiwei, jom ikong amprin, kidei kisla ki bayau. Namar war breu sabar kadau ti ya kiwe. Kan ma akti babon, isimpre akti ki kadau le. So that is important. A few years later. NPP kelapan krep an priang buramia ke jungan penyeso KMLA nak seng kongres syaka parti batkat kum kitulong kubor loong bakini KMLA baken thup yu ba Charles Marngar kinrung syaka NPP ha ka janmit ka khat khandai trip noilar arjar sa Wait a minute. Who are you? KMLA juga sen kongres ki bag lombreu mambreu ki beladan ke kerdam ki babat atau position ke beper dah bag la slobet sobian ki ino ya ke sen kongres